Bishop wa kanisa ya Methodist uria urungamirite Synod ya Nkubu Ndagitari Bundi augite takia mabakanise ubetikanirite kuthingatira katiba na mawatho jonthe ja kanise ukiri kithurano kizite na kinya kiri utongeria bwa kanise unirigiri kwithirwa ikiringa kura chia uria ugatwika presiding bishop wa mweri Juju mutugikare katumenyithie nkuruki Tumiria tongeria na memba nkuruki ya 3,000 bakanisa ya Methodist ya Synod ya Nkubu batongeretwe ni Bishop Dr. Justus Bundi kiri kanisa ya Ntemwene kiumene kiochokia nkatho na kinya kurombera kithuno kia presiding bishop kira kirigeri mweri Juju kuma ntariki 19 mwaka 2021 aria akiaria Bishop Bundi Antone atongeria ba Synod eje na ugite ni barari na mucemano wa atongeria ba Synod na bethera bakirito gambi boy iguru ya kithurano kira kirigiri. Standing committee ya conference no ntunita conference kuringa kura na antu ibongererwe bara batari conference ire iguru nara munene orora alikuwa kuma twauga antu bara beta conference babati kwitha 50-50 equal ministers equal lay people. Number 2 twauga Synod cionthe ukagita Synod ethira ina antu baba inge standing committee ya conference nkurukia bangi twitha equal. Na number 3 twauga antu bara bakathurwa ba kamite neu bishop wa Synod yonthe dene Kenya na batere kwithira iji bau bonge kuringana no gambi bwao ne bogete andiki barabara ndene ya conference ukagita wo chenchwa na tongeria barabara geta kire kithwano kyo bageta na witho no mwanka marito jao ja kurukire kire obisi ya Synod na secretaries barabeta committees inge turare June secretaries bau bethera bai automatic delegates ba conference na ibeta bagatweka ringi kura ito kwenda kuga atiri na waiwa tukiari tukumewa tukuga ukagita secretary uringithwa no ntunyoro kubaringithia ebaringithia wenka na inya wengo na kwenda uringirwa kura list agent by Friday next week tumenyi bao baturi gweta conference kenda twena mtu Synod kana kanisa utemu kanisa Methodist tuge ateta kingine ati baraba kurura giteke no mwanka bathujoe bonekane kethane bojuri kurura giteke u na kinya bakiuga bate kwendage ni kire kithurano kiu toineta mono mantu leta papers yaku utithomi katuge na arua tugataga kuma kibande gikwa open tuone kethira no kurika no tukuri whether mwana wa miaka 17 utakualify gwita conference kuringirwa kura whether no kurukite miaka retirement uteta uteringirwa tubati uthingata sheria cia turigitete atia ikari na butha bukari ka kire gitare amantu joja conference igwita antu beta acore visitors kana guest egitare akinya no lakinya roringa kura ukabetha beringa kura bethurana bato turwa conference ezi tutikwenda guest na tutikwendai ageni na beja ibeto through the synods na tumenyi bao beti muthiene ni baugite katiba ya Methodist itechenchwa na kinya bagita na mbere kuthingatira mwatho jara tureja ki Methodist twaugire katiba ya Methodist itechenchwa kaire conference iteje ne rutha na mamwanka mashinani au kanisa neku no menyimbie kugarurwa itia twita maoni kwao katiba ya Methodist ikaringithwa na standing orders ikaringithwa mwanka presiding bishop umweru athurwe atonye gitine no teka watho kinya kamwe tugetikiria kaunwa keja gutwangaratania kairi tuambiria kurwa kairi na Bishop Bundi ali umawarwiri gitekia presiding bishop MC wa Nkwene Martin Kome Makasi MC wa Bodhogosi Central Patrick Muthuri na speaker wa mbunge Amiru Ayubu Bundi bateo kare na bunge tia kutharimeria Bishop Bundi giteki wa kuruira inkwenda kuhakikishira support yetu na ndombe kubu Synod yonthe gu support tonto nyankubu yonthe nthikirite utungi ukwenda yuwe na ugo no kumba. I'm sure Methodist will be in the safest stance la Bishop Bundi oni mbumete irie ankwena na nkubu jokara ndukuthari magiaku no atindo atakanya tugachairia batu turi antu ba korba turi aja tugitu kwenda youth bau tukwariria
na antu bara batuyukia leadership baturetera institutions iria tukwenda iria ika-accommodate youth yetu yaandike youth betu tutikubenda ko tukomba gukuria iria yetu tugikaira atongoria bara mbere yetu nikenao bareta maendeleo kumante mwene wandine yankwene gicigo mbunge kia South Imenti nkiripot randito shewero wikendi rea kwa rito ni Mutugi Kare.